اف خوندکارن کوچبر ان سرکانینا قلناف کامپن کوچبریه و دناف روش و مرجن پر زحمت و دجوار ده دخوینن. نزی 6,000 خوندکار ده هر سی قوناغن خوندنه ده دناف ویر روشا زحمت ده خوندنا خوا بسری دکن. محمد حاج بردفک کمیته پرورده هر دو کامپین واشوکانی و سرکانیه شتورا مدیایی یا روداوی را زحمتی و کماسین پروسسا خوندنه لناف کامپان و گوتن. وەکە ئەم تەفدا دەزانن ساڵە خواندنە لە هەموو هەرێمن باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری هاتیە دەست پێکردن لە هەردوو کامپین کۆچبەرین سەرەکانی ژمان دەست بە پەروەردەکردیان ڕاستیش دەما کۆچبەرکردنا خەڵکردنەی سەرەکانی حتا ڕۆژانها ئەم لە کامپێ پرسکرێکا پەروەردەیە ڕاستی گەلێکی دەبینن لە هەردوو کامپاندا تەنێ دو دوبستان هەنە هەر کامپێکی دو دوبستان دێ هەنە هەژمارە خوندەکارە لە هەردوو کامپان نزیک 6,000 خوندەکارجی دەرباس کردیە تنه هر دو کامپان 2 ساعت پرورده جبور بش سرطایی تینا داین جبو بش ناوین و آمادهی 4 ساعت تینا داین جبو کسی سرطایی فیر خواندون نویساندن ببین 2 ساعت تنه تیری ناکه خلکن کامپیجی گازندان دکن دا خواز وانج یعنی کوزارکن خواز زیادتری 2 ساعتان لدبستان بخونن لیم خوابن در فت می تونه کو اموان زیادتری 2 ساعتان لدبستان پیشوازی بکن لیسان جمع چه هیه؟ اف وانایکا خوندکاران بزمانه کردیه مامۆستا و خوندەکار لەبن کۆنێکی کۆش هەموو پێداویستیان سەرەتایی بێ پارە درێژیە بە پرۆسەسا خوندنێ دەدەن. جبو جی اپ گلک پرسکریکل پیشبری ما درد که و همان دمیده جبو آلیکاری داخواز مش جبو همون سازو دزگاه مروواهی هیا کو پیشگیری بدن آوان خواندکار لکامپا سریکانی و کامپین واشوکانی جبر راستی سال خوبی کو قرطاسیان ور بگرن در باز کن زور و زحمتی روش آبوریا خلکن سریکانی جی زحمته ابد به پرسکریکل پیشیا زارو کان جی سال خواندن به داوید بنجی راستی گلک خواندکار ما هنه قرطاسی بخوره ناینن یعنی ابد به پرسکریک یعنی جبوج همو کامپان کریزا پرورده هنجی نهاتیا چاره سر کرد. افجی وانایکا زمانه عربیه هجمارك مزن شخوندكاران دناف جهكي تنگ و گرتی ده دگرماهيا في دما صالي ده وانا اخوا وردگرن. لگور زانیارین کو تورا مدیایی یا روداوه جچافکانین پروردهی ورگرتنه بری داگیر کرنا سرکانیه 23,000 خوندکار هبون. جوان تنیل گندوارن تلتمر نها نزی 2,000 خوندکارن کوچبر جخوندنه بپارن. حسين عمر روداو.